Mamekuna, tetekuna y wamrakuna, kananmi rikarishun y wiyarishun. Quechua parlanchikcho que shumaq sinita. Que siniqa ruwakarqan hukllella Diosninchik kashqanta kaykunapaqmi. Y Diosninchik allapa poderyoq kashqanta musyanapaqmi. Y chayta shumaq kayikur Diosninchik munashqannuna kawakunapaqmi. Que rikanqanchikkunaqa une tiempo razonpan pasakurqanyo. Manam cuentuchu ni imatsu. Que kunata willakun Bibliachawmi, punta kaq testamentucho. Primera de Reyes, capítulo 17 y 18. Chaypenqa rikarishun. Une tiempo Israel nación paraynin karqan Acab hutiyoq nuna. Pemi Dios yayapa rikenincho allapa mana allikunata rurarqan. Baal nishqan mana razonpa kaq Dioskunata adorarnin. Chay wichannam chay nacioncho karqan huk nuna Elías hutiyoq. Payqa razonpa kaq Diostam adorarqan. Y Diospa palabranta willakuq nunam karqan. Huk kutinam Teta Dios kacharqan Elías ta rey Acabman keno ninanpaq. Rey Acab hukta nirishqayki. Israelpa Dios ninkawanmi y pepa hutinchomi neq. Que watakuna manam tamyamunqatsu. Nichik chirapallapis manam shikwamunqatsu. Hasta noqa ninkayaq. Chayno qanerqan rey Acab razonpa kaq Diosta haqiriykur Baal nishqan Dioskunata adoraptinmi. Chaynam Elíasta Dios yayakeno nerqan. Elías, euki Jordán mayupa wakchimpanman. Y chaycho ratakunki. Chaychomi yakuta tarinki upuneykipaq. Y cuervo nishqan pishqukunatam kachamushaq mikiniki apayamunanpaq. Chaynam Elíasqa eukurqan Jordán mayupa wakchimpanman. Chaychawmi yakuta tarirqan upunanpaq. Y cuervokunana mechata y tantata apayapurqan. Huk hunaqchaw ishkay kuti, qoyapa y tardipa. Kima wata y hukta killam mana tamyarqanchu. Pasepa chakishqanam pachapis kakurqan, y manam pastupis karqanchu, animalkuna mikuyananpaq, ni manam mikipis qashpirqanchu, nunakuna mikuyananpaq. Chaymi llapan nunakuna allapa hipayarqan. Chaypita unaytanam Elíasta Dios yaya yape keno nerqan. Elías, ewe rey Acabwan parlayaneykipaq, porque tamyachimushaqnam. Chaynam Elías eukurqan rey Acabwan parlayananpaq. Acabnam nerqan. Ajá, canta culpayoqa karguna kanki, que nunakuna hipayananpaq. Manam noqatsu culpayoqqa ka, sinoqa qanmi y tetekipa kastankunam hutsayoqqa kayanki. Porque razonpa kaq Diospitam rakikakuriyarqunki, Baalta adorakuyaneykipaq. Kanan elluchimi llapan Israel nunakunata, y chusku pachak pitzqachunka Baal nishqanpa profetankunata, Carmelo nishqan hirkaman. Rey Acabnam ellucherqan llapan Israel nunakunata, y chusku pachak pitzqachunka Baalpa profetankunata, Carmelo nishqan hirkaman. Imeka mayaqtaq ishkaylayata pensarkakuyanki? Diostaku sirwiyanki o Baaltaku? Razonpa tayta Diosta sirwerqa, pellatana sirwiye.
Pero Baal razón pa Dios kaptenka, peta sirwikuye. Pero tse nunakuna manam ni ima nita puede yarkansu, sino ka upa yayamuyarakuyarkan. Hapayayam kecho keka, razón pa kak Dios pa willakokka. Pero Baal pa willakok ninkunaka chusku pachak pitzkachunkam, kecho kekayan. Apayamutzun ishke torukunata. Pekunam sacrificio ta rurar kayayanka hukak toruta. Inokam hina hukak toruta sacrificio ta rurar kayasha. Pero manam ni pekuna ni noka ninata sendiashaktu sacrificio ta rupanampak. Ikam kuna Baal pa profetan kuna. Kanang mi Baal Dios nikikunata ninata manyakuyanki. Inokam hina Dios nita ninata manyakushak. Meqang mi sacrificio ta rupanampak ninata kacharkamonka. Tse mi razón pa kak Dios ka. Tse no pa musyayanka pi razón pa kak Dios kang kanta. Au mi Elías! Seta kajitam ni kunki. Kanang Baal pa profetan kuna, kam kuna punta tamanyakur kayaye. Tse nambal pa profetan kunaka, huktoru ta wanuratsir altar mang churariyarkan sacrificio pak. Tse pitanam tse chusku pachak pitzka chunka willakok kunaka, Baal nishkan Dios ninkunamang ninata manyakur kayarkuyarkan. Baal. Uye kalyayame. Baal. Tinaya ko nakachar kami. Baal. Koya pita patsamasta puyang hunakiyak ninata manyakuyarkan. Ikaparir kayarirmi, pintikur saltakur, altar tahiru rupa roakuyarkan. Pero Baal kamanam yaskerkansu. Ninina tapis manam kachamor kansu, sacrificio kunata rupanampak. Puyang hunak na Melías kapay kunata asiparkan. Ha 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 ha. Más suerte pa kayakuye. Ha 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 ha. Quizás Baal kaimapag pisyar pa kachakikan, o kupekan, o iyashka, o punukikan, iriatsiane kirangkanka. Baal pa profetan kunanam mas fuerte pa kayakuyarkan. Hasta costumbrin kunamang nomi karang kunatapis rokukuyarkan, yawarnin kunapis ewan kanya. Tseno kakikayap tinjam intipis tumarerkan na. Pero Baal kamanam ni yaskerkansu. Kanang yapeki kuna witiami. Kanang minokakahapayalya ninata manyakushak Dios nita. Tsenam chunka ishke rumikunata tsarirkur, teta Dios ninchikpak altar nin yape perkarerkan. Altar hanang mang namyam tatapatsara cerkan. Toru tapishtarir nam kwartisa kacharkur. Yam tahanang mampatsara cerkan. Cepita nam sang hatarurarkang altar pahirurokning. Kanang na apayami yakuta i altar tahichapukacharkuye. Tseno nirmi kima kuti yakuta hichacerkan sacrificio etsa hanangman. Etsapis yamtapis pasepa mokurerkan, isang hapis yaku juntam quedarerkan. Tepitanam Elías Dios yayatanina tamanyakurnin kallekorkan. Dios yayaya, wiye kame teitaya, yapang nunakuna musiayatsun, kam razón pakak Dios kang kita, inokakam pasirwekniki kang kata. Kikiki mandamaptikim, ke kunatarurarko, ninaya sendi kami, ke sacrificio man. Seno pam razón pa Dios kang kita, nunakuna kwenta takokur, kang mangyape marka kuyanka.
Tsenam ninaka huk yahekarkamurkan altarman. Ipasepam rawrar usharerkan sacrificiuta. Iyamtata irumikunatapis. Tsenollam hina sanhacho qochareykaq yakutapis pasepa shupiracherkan. Chayta rikaykurnam llapan nunakuna qunqurikikuyarkan. Urkunkunapis pachamanchanqanyaq. Kemi razonpa kaq Diosqa. Manam pepita mas huk Diosqa kanchu. Chaychawmi Dios yayata llapankuna adorayarkan. Eliasnam Dios yayata mañakurkan tamyarkachimunanpaq. Y chay hunaqllam tamyapis paqchachaypa paqchachar hiqarkamurkan. Chayta rikarmi allapa kushikikuyarkan. Chaynomi mepitapis huk Dios llakan. Dios mi trepa, razón Dios mi, manante descanso.
Dios mío, manantitis cantu, pleno poder yoga.